Že pa ste 3 pokasirali, ha? Kako si štrklato? Ja, sekirajte se. To pomeni, ko te bogate. Gospod profesor, ko pa vidite, ko je narobe? Tvoji nogometaši so 3 pokasirali. 3 gole so dobili, od koga? A ne gole, a ne od koga. 3 opomine so dobili, ko so se v šoli med poukom zgičavali, kako je Mura včeraj zmagala. Pa gospod profesor, no. Od Romano, ko se pogočavali, če so žuti 3 gole pokasirali na Pozanari. Sigurno se da kaj izmenite. Žuti so 3 gole pokasirali. Te pa nam nekaj moralizirali.